mama cover ediba attention TV so. Attention TV dear, ye catch them say we inspire you more. Ye the near echo ever Ghana and a ye day room. And some I won't say that. And some I see I was so common. Attention TV, just say ye true drink at the abasso. I want to say, see a brand we are your friend Emmanuel Amato and only Ghana Police Service. I push on for the Biata, Obia, Yataka say, say, if ye be a mensa woman, with the edume piano, mensa a woman. Say, O call a zongo communities no more. Now, Obi Koya, your better maka say, hey, K, one any, sa or more casano. I wait the any one any, with the a beginning, Obeka say. Joe, oh, Davy, some more casano na amudi frefri muka kakra. Abrante ni dindi Emmanuel Amato, just an arrow same year SC, or church in us in one or sit assembly by in 3 weeks ni. Nanso, Ghana Police Service, katakata and semnoso. Nini say, also offer moto if Accra out or coffee. Just say, oh, Drew Flagstaff House any honor and a moto police moto be a crossing. A crossing, I just say, I'm waiting every motor no so, and I am say motor runner there on the or cop. Nanso, or no Emmanuel no, I'm watching and I'm with the cough a good in sound. Say, I'm watching. Also, I'm watching, Mrs. Saying, a day in a Maya, I'm watching. Just say, all Cassana police need back watching and soon say, hey, wham, you did not never seen a young cop. Into I'll stay on it, dear, just say, a banya cassadia or niche of a farm. Or dear Machiana wouldn't go see a GBS. Now said Gianasano, and Hona Mubisanas, on Fonisika a shannon, and for a man, Nini phone so on for a man. Eja, say, I buy Yakasa a bind and you'll be a slow police, and also a dim so and no ye when your man. Now so I say, some police never kind of say, but mobile money pin in my just say, I'm yin is sick and a free phone. Eddie a good or a mom phone. And I say, ah, now me a daddy me pee, mammy. Now, all Cassana and I soon say, what, nay, dear mano. I just say, a real sempa. Mumma ain't say Emmanuel in Numu insel. The Pacho, your friend Amato to Emmanuel. Last been a me free Accra. Me Pacho last been a me free Accra, and me for Okada, and to me for Okada na. Me do frata as a Nimona. Yeah, bana police for be omu no kita police moto then the abana say anu enti omu abegina ese engina enti engina enu na omu so machi enti me yese me isi afri moto no so na me the otwi moto no di moto no koye odi moto no koye na omu achesi na omu anchi no na omu abechi me di ankopo agumisa omu so ye di me call office ena me me dia miti moto achi enti mo di me call office ma koye de office omuzi minye dia hona ba ko bomaso enti obomaso wie na me ye di na muri ankop no gumisa ena omusi en ko office ye ko esa na omudi mi akọ share duabiase omu bumi e di shock anyi na shock mi enti omusi manka mi kodo a ombe kumi ena me si na watch me sky wo mi hunu e 1.2 omayi ni na ayi mi phone ena omusa si se manka mi kodo a ombe kumi ena me ka kodo na ma transfer 3700 free phone. And the omu transfer no na guy ba ku say dey ya omanya ska no enti on shoot 2 na enko say na the okita to no ya igbe nti menene ka igbe e na o si omu jaye no na omu akoja mi ya tu baby misu mi sheda ni area ho enti e ba ni sa na oma yi handcuff na afri mi sa enti omu yi handcuff no na omu ja mi ma mi ba fi enti me ba fi na me be report to Adenta police station omu si enya case nti me fa kwa cantonments enti ye ko enu su ye ko so omu ya asem no se omu si omu follow message no on phone omu follow edi no omu ahu edi no omu si guy bi wo police or you suicide no omu di na ba mi so omu ma mi hu nanim omu si there bi nti omu ma mi hu nanim enti omu si mi nya botre ma nya botre sa asem no si e ko be 3 weeks ni police for na botre na mi frɛ ma mi na o si mi nya botre ma nti hu hwi enu mu ana e wo mbacho message no sisi message no me bacho misa wo moto number moto na mkita no 8145 number plate no 8145 mbacho message no wo sisi wo person hwa mbacho wo be hwe
abusuan for me da was say wo gi bre ekotie Emmanuel enumse chese Emmanuel tra oni motor number no chese registration number no oni e man oboy say eye 8145 ai ama o say edin na wo se ni sika wo se edin bi beda so ama o de say edin we ekọ police station ho a eye adenta amoka che say case ni enye ha case na on fan ko cantonment na o de asem no ekọ cantonment okọ cantonment no na yesan ka che no so on fa case na enko adenta wasan ekọ adenta ho a eka say wa ko report wo cantonment ba amo say asem no eye adenta case enu nti o de edin ni etre a police fo no amo de amo say amo ehu edin no na nipa no ewa ha amo kofa police ne baaya amo amma Emmanuel ehu nipa na interest oh asimasi we na meka no ho asem asimasi we na meka no ho asem enti na meka say efie bia mensa wo mu sanso na edwuma bia nso mensa ewo mu nti asem we Emmanuel dey to IGP eni so say IGP enhwe no omboa no na ne sika na yatwe efi ni phone so eye ne ya pa ni dwetre na a police foi atwe akire sika ne eye 3700 wa bone ho modern aye adwuma pa na enye sese na a police fo de daba ko pe age enti IGP Emmanuel amato rese obedi ani na wahwe onkrofo no omo amudi se adwuma yi mu o se message ni e woni phone so enti se bibie ni a o prove or the better se edin ni when adudu ana no nkofo ka se a police for enye we nipa ba ko ayade sisi ayade akoshe Ghana police for ni na se omo na omo yesa edwuma obi wo ho mpo a okọ police ni mu chese onfo obi ade mpo da onye ehwe mpo da anche bia na amo recruitment ni ebie kwan na uhwe mu aye kire se o ba make sure say wo good character chese wo suban papa ewo ohun ebe ya o records ni yehwe mu a woni criminal case bia na MSS police info me ni we die ya check am standard crime and omokoy it IGP Emmanuel Amato esra se obehwe na we di na asem na ama ahwefo na eti for medam ase some jepre e de hwe attention TV medam ase